Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawm 'Eid al-Fitr. هذا اليوم العيد المسلمين وشعار الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على النبي الهدى والرحمة المبعوث بالكتاب والحكمة سيد المرسلين وخاتم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الكريم وعلى آله الكرام وأصحابه المختار وأتباعه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. صدق الله العظيم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Walillahil hamd. Alhamdulillah wa syukrulillah. Tepajari sompanan niari puji puang Allahu Ta'ala. Papada tosa puang Allah Ta'ala tepaja napa turung pamasena. Nenia pakamasena lauri ikemanang. Nasabari nato pada engka kimak katudangeng ri onrongeme. Nasabak sedinia. Nenia akata iya naritu sekira-kira melok ki pasilan nerengi pakasiwiata lau rifang Allahu Ta'ala. Naria pujato naritu rifang pancajengi sininna alange enrenge rialatoni ritu pasompung rio renu rigo angkata pada pasilan nerengi sempajang ala para pitarae iya asoy 1 Syawal 1445 Hijriah. Inilah nikmat yang tiada taranya yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak semua saudara-saudara kita mampu merasakan hari ini. Bukan main, nikmat ini adalah nikmat kebahagiaan yang diberikan oleh Allah setelah kita berhasil menempuh perjalanan selama 1 bulan lamanya. Kita menahan lapar dan dahaga, kita menahan segala hal yang dapat membatalkan ibadah puasa demi satu tujuan, untuk mencapai tujuan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu la'allakum tattaqun. Salawat nenia papa salama masari pangoloro lauri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi malabangnya apa masengena ritu risininna alangi nasabari nakian kepada makaceri ritu apa tiron nananya pada makatani masa ritu ri agamana iya naritu agama asal langeng iya pura napa pole akhir itu naki salewangang tona ritu pole ripetan na lino wanua pacoba lipu pewang sumang napas sajang renu namako narimako nanaro ajak tapak bombangi aro tak mitai anu riata kajenna kiri lino todok puli masa ina sabak uli tesape juku temalala
na inaparita tuang rilalang ati kami nang marilalangi iya neritu istiqamai. Maka taningiri kita na Allah Ta'ala na ni hadas sana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mapakoniro suara takbir dan tahmid, papuji-puji lau ripang Allahu Ta'ala, ripakoli-koling Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Samanna napakedo manang lino lololise, riuh gemuruh menusuk sukma, alun beralun menusuk rasa. Na inaparipa-koli paimeng Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ripade cengi ang kalingana na inaparirasakang rilalang ati kami nang marilalangi. Na majapuri rasakang makada temaka haropale lebina na niatan rina papuji-puji iye iye ne watwe say sana tau de na ulit tahang i asibabuana rilalang atina de na ulit tahang i way matana nasaba na ningaramana ni siya jisalan na iya mabela pola ripak kita matana sila suran na rilalasong parang anak na rilala palawangan taumatuan na iya de nasibawa malapa rilalan na iya asopitarae nasaba lisu ni pamasi na pang Allahu Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mampumanan ni pay mariparingarata samana ang kamanang italang riolona matata narimakuan na naro upo patampunay idi iya asoy ang kakipasilan nerang sampajang ala perpitaray na si bawa keluarga yang lengkap. Nasabak din na cedak sila surat ta iya asoy melok mewa manang si raga-raga na niya si sompung renu keluargana na iya kia ang kaniratulisu pari pamasena to matuan na iya rega anak-anak gangkan na tudam mi bawang can nunu na iti wali wa metanna maringerang manan nini lao rito ripujinna narimakuan na naro rilalan na iya watu rioran nwe naniya watu asa genangang he ajak laloki nataka lupa lao ritana rion roi makaleja naniya langi ridul jujunge pada laun imai tapada palebangi asa nangeta naniya pasisompungi rioran muta lauri iya manena sila surata nasaba engkamo pasaisa pole resejeng seleta iya asoy mapamula mampo pajarange nang kalingan itakabere na tudang can nunu neti waliway matana nasapuru arona na pasabara iatinna nawanawai totona tatpaule pada ikemanang iya soy tapaule papada kemana ia soy nama nawanawai bakawa bolana tanaulle sambei pakaian caripana tanaulle sulei andre si sandru na tanaulle pasirapi ko tau papai mang saisa pole riseja seleta engka beu-beu ajak lalo talupai na sabari na malo atina na maluca papanadina tawarengi seke sarak kuamangi nasi sompung sumangana tawarengi ada makasing sarekwa mengi nale pakuru sumanga nasabari pada engka si purio si peranu iya asoy atumani ki pole riedanna pong Allahu Ta'ala rimakkadanna ara'aita alladhi yukaddibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin betuana mupaham moga tahu masakarangnya agama asalengenna ia neritu tahu tunai anak bewe nenia tahu de na pandrei tahu kasia-sia Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd sining umat seleng malabi engka hadare iya asoy
Eso kami nang ikeng tomata pura mapuasangi ular ramalan. Nasabak siulang tanah. Ritahang aleta pole ridekai. Ritahang aleta pole rilupue. Enreng pole risininna gau salai. Ada salai, kedo salai. Nenia ia manenna wadding solangi. Nenia lolloi apalana puasata. Serekwa mengi. Engkaki pada ni tahu lau ripuang Allah Ta'ala. Nenia manini pole ripa pisangkana. Si tonget-tongen na puasai. Tenia mi maka dari tahang ni aleta pole rilupue. Nenia ditahang ni aleta pole ridekai si mata. Ne iya kia. Hakikat na iya naritu. Musui ia rega. Kendalikangi ia sengi hawa nafsu. Nasabak iya na hawa nafsu. Musuh kami nang maraja risesena ikeng rupa tawe. Riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh ri perang Badar. Maka dani ratu lau ri sahabatna Nabi ta raja'na ila jihadil min jihadil asgar ila jihadil akbar. Sahabatku, engkau ni rituli supore ri musuh mabicu lau manguju ri musuh marajae. Nama kutana nasabahe makkadah. Surona pang Allah Ta'ala. Engkamu pagah musuh kami nang maraja pole ri musuhe. Selain iye de baru-baru pura dialami di perang Badar. Maka den surona Allah Ta'ala. Engkamu pa wahai sahabatku. Maka de sahabat tegene ro musuh kami nang maraja surona pang Allah Ta'ala. Nape bali nabita ia naritu musuhi hawa nafsue ya rega jihadun nafsi. Narima kuanna naro ajak lalo ki engka mailo napa kawasa-wasa hawa nafsu ta. Tairingi hawa nafsu ta lauri lalang napurioi puang Allahu Ta'ala. Nama bela pole apata kebeleng-pelingnya. Nari sampeang sininna narima kuanna naro tatongan ikoe alepu. Nari alepu kimanang sininna gau salai. Nari sampeang sininna ampe kedo na cacapuange. Na inapa to pada makatani ri apa tario ari apa teriona agama ta iya naratu kitabullah wa sunnatu rasulullah timpa toni ko ritu bitara temenue na to pada makaleja ari salangka bitarae nari tupuriawo lagadinge na to pada tudang ria sena papang ulawenge na sabak tuntui rio simatana puang Allahu Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Upa paha nenia ala bappaha ripun nai ikeng pura mapuasang ular ramalang. Nasi bawa tepuk si mata lau ripuange. Namusui hawa nafsunna. Nakendalikan alena pori pole riak kelo-kelo na hawa nafsunna. Nasabari na macawe pamasena puang Allah Ta'ala. Nama bela pole ripacalai. Tahu lolong pamase nenia naruntuk barakah na puasai manasai ritu ritallu pasalang. Dalam artian orang yang mendapati keberkahan bulan suci Ramadan dan orang yang berhasil di dalam menempuh ujian selama sebulan penuh di bulan suci Ramadan akan memahami 3 hal di dalam hidupnya. Yang pertama, orang yang berpuasa iana itu napahangi alena makada sai sakniri pancajin puang Allah Ta'ala. Orang yang berpuasa dia akan menyadari dirinya bahwa sesungguhnya dirinya adalah bagian daripada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kipaham madece makada boleh risiaga egana purana pancaji puang Allah Ta'ala. Ikan narupa tawe kami nang makasing ancajingenna nenia kami nang ripaka lebih. Pada to sapura napa nasapong Allah Ta'ala rilalang adanna rigau engkana makada laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Betuanna pura upan caji wiritu rupa tawe nasibawa sikasina ancajing na inapa utaro ri onrong kami nang mariawai. Narimakwan na naro ajak lalo ki engka mailo solangi akas singeta
nani ala birata nasabak salah gau ia rega gau salah kedo ataukah kedo salah endrenge gau ia balakang pakatunai ala birata ia pura nawarengi pangallahu taala upanna rupa tawana turusi akelo-kelona hawa nafsunna de nakendalikan ngi elok taliwa-liwana hawa nafsunna majapu tahu makwero ditaro ni ri onrong kaminang mariawai nasabak tahu makwaro napahalalai harangi napaharangi halalae halala halulu nalulu manang malomo ni leseri janci narusai aset dingenge nasabari na maroca kampunge nama solang akalinange makadai pandritata upepaha napunai to pancajinge akalena pemimpin nenia acila kapaha tahu napunai pancaji hawa nafsunna pemimpin riwata kalena Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Orang yang berpuasa akan memahami dirinya dengan yang kedua, ia naritu napahangi makadah nama japu alena rupa tawi sebagai khalifah ia rega pemimpin. Dia akan mengerti bahawa dirinya adalah sebagai pemimpin di dalam kehidupan di dunia ini. Pura kipahang madece ni makadah tungke rupa tawi mancaji pemimpin manangi. Na tungka sedi pemimpin rielawi pertanggungjawaban mati riesori mundri riolo na puang Allah Ta'ala rima kadana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi betuanna tungka iko menang pemimpin maneng na tungka sedi pemimpin bertanggungjawab maneng lau ri anu na pimpinge akatana ritu dek gaga tahu dek nak caji pemimpin. Na dek to gasek di pemimpin lepak pole ripakutana na pong Allah Ta'ala. Sid di kepala kampung ritanai mati ripong Allah Ta'ala. Pekoge caramu palau rumana Pak Banuai yarega kampungi. Pekoge caramu pimpin di rakyatna. Pekoge carana jelokan ni ada cengen na masyarakatna. Nari lain naro. Sid di kepala rumah tangga ritanai ripong Allah Ta'ala. Pekogai carana bimbing wijanna gangkana mancaji anak patuju ia naritu anak malebu itello macaca na macaca jarun boleh napa boleh nyamekini nawa laui nataro sengereng makke gunai lau ri agamana nenia lau ri kamponna endrenge paimeng tungka ikan rupa tawe ritanaiki ripong Allah Ta'ala pekogai carata pimpingi watak kaleta kendalikangi hawa nafsuta sarekwa mengi natuling maturuk lau riparintana nania pole ripapesangkana na paringarai ki pang Allah Ta'ala rilalang akorang malebina rima kadana laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinsi wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha walahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am betuanna ripa molangi api neraka nasabak maiga pole ripuji di rupa jingin nia ri rupa tawe ia naritu riwareng ati ya rega akalang ne iya kia de napakke gunai atinna riwareng parang kalinga na iya kia de napakke gunai parang kalinganna riwareng pakita na iya kia de napakke gunai pakitana tau mapa kuairo pada lalo ni ritu olok koloe iya kepaha akalenna napakke guna mang kalingan na niya gau bawangi padan na rupa tau parang kalingan na napakke guna mang kalinga ada salah iya rega bicara salah koe to paro pakitana napakai kamata-mata gangkanna katamatama ia manan naro mati mancaji pamolana yarega lisena api neraka narimakwana naro lau nikmai nator pada pimping watak kaleta pada mai engkai lesang ko to para ia telesangi ta pimping limata
ajak na sembarang na karawa, ajak na sembarang na ala. Tapimpingi ajeta, ajak na kajok-kajokka. Tapimpingi uluta, ajak na kacuru-curu. Tapimpingi timuta, ajak na katimu-timu. Tapimpingi matata, ajak na kamata-mata. Tapimpingi atita, ajak na maseriati enrenge rilen naro. Hadirin jamaah Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang berhasil di dalam puasanya majapuna pahangi madecing alena makada atai boleh ripuang Allah taala. Dia akan memahami jati dirinya bahwa dia sesungguhnya adalah hamba dari Sang Pencipta. Nakipahang madecing maka da ikeng atanna puang Allah taala riparentaki masompalau ri alena pada to hapura rina rampena rilaleng akurang malebina wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Betuanna de upan caji rupa jingin nia rupa tawe sengadinna masompa lauri iya nareko kipahan ni onrota selaku atah pole ripuang Allah taala ajak na napaka atai alena lauri saliwanna puange nenia ajak tona ripu atai padatta ata nasabak sedi mi bawang engka atanna iya naritu puang Allah taala de gagawat ding puatai atanna puang Allah taala sengadinna alena mi bawang makoto paropai meng nareko na pahangi alena ata majapuna pa toni ritu makadade gaga puang puata sengadinna puang Allah taala iya pancajinge sininna alange nari makwana naro paralu kipaham madeceng makada iya ateka asai ateka aritarimai iya niritu ateka panesengnya atangenna atai nenia apuangenna puange nasaba iyene mancaji sabi ri ada tongeng gau ri tarimai nenia ri ateka asai na tarima puang Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sining umat selang melebi engka hadere riolode napa ripacapuri katobai meloka palong pangolwaki dua telu papasena topan rita tayarega tomatuata sebagai walai pacapureng ada lauri iding maneng tomatuaku sila seraku engkai hadere bahwa sesungguhnya Ramadan telah berlalu, Ramadan telah meninggalkan kita dengan sebuah harapan akan meninggalkan bekas-bekas Ramadan 11 bulan yang akan datang untuk mewarnai hidup dan kehidupan kita. Pahami diri ini, mengerti aleta, pahami watakaleta bahwa sesungguhnya kita ini adalah ata boleh ripuang Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba tidak ada lain pilihan kecuali mengabdi kepada yang telah menciptakan kita. Nari makon naro walai pacapurang ada singka rilabu ubali sengki rigolai to sipak galelu rikalukue to siruntu rionde-onde sengka simata jarum ubali sengki sipupurelino nareko masaraki baja sangadie napoleki udane conga ki ribitarai to sidupa mata hari ketenge engka tu bunga-bunga sitakke utanangaki nareko makalla idaunna tabol lorang manika kasih nasabak wai mata sareko amengi engka mancaji pas sengereng pallawa udani lauri idi manang. Inilah ungkapan hati dari Ramadan yang telah meninggalkan kita. Mari kita terus mengenang segala kebaikan, segala bentuk kebaikan-kebaikan yang kita tanam selama di bulan Ramadan. Kita ingat untuk perjalanan hidup, sisa-sisa hidup kita 11 bulan ke depan. Kita terus mengingatnya sebagaimana kita mengingat orang-orang yang kita cintai di dalam hidup dan kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wazikril hakim.
wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi'u mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى صاحب والتابعين أجمعين. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bermohon, bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah, mengakui segala bentuk dosa dan kesalahan kita. Kita mengingat segala apa yang telah kita perbuat di dalam hidup dan kehidupan kita, untuk kemudian kita kembali merenungkan hari ini. Lalu kemudian kita meresapi segala bentuk kesalahan dan kehilapan kita. Ketika kita mendapati kita ada salah dengan keluarga kita, kita ada salah dengan sesama tetangga-tetangga kita, ia mana nasalsurata tomatuata menjapu hal yang langkah yang paling baik adalah kita mengakui kesalahan dan berusaha memohon maaf kepada saudara-saudara muslim kita. Begitupun kepada kedua orang tua kita, kepada adik-adik kita, kepada anak-anak kita. Mari kita hari ini kita sejenak merenung, memohon kepada Allah, menundukkan kepala kita, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada lau ni mai pangolo madecengi ati maka cipta, lau ripuang sewai, rimak kadata. Puang tapalalo ka pangolo atiku, nania watakaleku lau riolo arajata puang. Di gaga akat lain sengadin nama elok kapan nese majepu iya tori pancajita ka puang. Nenia de gaga elok uleku sengadin elok ule tak puang. Tenriule bilangi atas selaku nenia atak kalupaku iya pura madioloi. Nasabari nama luca atiku, nasaba engkaku salawai salai apati rota puang. Na baju pusitonga-tongan nama sirik matana ka pangoloi aleku riolo ala bireta puang. Malemak papanadiku, mapecak kabutuku pangoloi atiku. Makai 25ku nenia suju riolo tak puang. Sarekwa mangi tapalalo kak marelau lauri idi puang. Nakia kia puang. Narekodena koriolo ta upangolo alusuku nenia kasaraku. Menyepude nagaga angoloku lengi puang. Nasabak pura utatuang ngirilalang ati kaminang marilalaku makada. De gaga ada riase na ada tak puang. De gaga aku asang riase na aku asangan tak puang. Nenia de gaga papuji riase na papuji tak puang. De gaga pamase riase na pamase tak puang. De gaga pakamase riase na pakamase tak puang. Narimakuan na narom. Tak dampeng ka puang. Sarikuam mengilepu ka poli capak na cerita jae. Nasabari nonno ka riawana petupat dan wangi
ia tona nasabari na engka ka mangolo riolo arajata puang sare kuang mengita tarima angoloku lau riolo ala biretta puang rieso ala biretta ide ala perang marajai puang puang pura ni wala perriena nia susai ri petak kape ne iya kia gau mana sama japu petak kape na lino de no le kala petak kape na lala kuburu de sisena risesena tau tak kalupai sukuru ki papeda leta puang lebih-lebih birisesena tau iya masak kerengi puang sewawat metumati gau mana sariola lalang mapatangi riutamaki calori na kuburu tajangi aso pacapurang rilino wanua cinampe ne iya tia tapakarajangan nga adam pempuang nasabak cakana anasana amatengeri seseku ne iya kia tenasabari na tatamba tapeku tenasabari na tatamba padisengeng nenia amala madeceku ne iya kia iya kepa dewi sengi aleku takaboro ka nenia takalupa ka sukuru padahal pura riwaring adale na niya papinyamang temagangka na iya kia de usukuruki puang puang sitinaja ka mapadeceng lau ritau dua pajajiaku nasaba ale malabina nasabari ku engka teleng rilalan na lebo na linoy sitinaja ka turusi pasuranna sitinaja ka jampangi riwattu malasana sitinaja ka engkari sedena riwattu na paraluaku ne iya kia takalupa kanan niya tapasala ka puang mabali-bali ka rilalang pangajana tau dua pajajiaku ugerra-gerra iya dua pajajiaku de upugawi pasurona usalai riwattu malasana mabela ka riwattu na paraluaku madoraka ka lau ritau dua pajajiaku puang Napa ka mas sesekali na iya kia de nagaga tau dua pajajaku puang li suni rionrong menenungan na rilalang pamaseta puang puang tapalatu ka kaselang udani nana ilo adam pengekulau ritau dua pajajaku puang sareko amang ina dampengi sini na dosa-dosa ko lau rialena puang nasabak man rasa-rasa ka rilino puang tempat tuju ni jama-jamaku tepaule dalle masempo tapuang nakana na ada anak-anak adanna tau riolota rimakkadanna nigi madoraka lauri tau dua pajajianna maka taning ina marunrung maka leca ina maruttung mapoka pincang putih marepak lebut telo mapetu sampangi mapolo sangila tecekong temacoli tena cekengi pepaja temitai parumpaja lino lebih akhirat puang nareko yung ngarangi egana dosa upura upogau situngatungan na de upasitinaja aleku mancaji tolisa suruga puang ne iya kia malada ka metau lolongangi pacalata nenia pelana api neraka puang narimakuan na naro tadampenga ka puang Tesinga ka babua puang tatarima itobaku puang tatarima puasaku nenia sempajaku puang tapalomoy urusan linoku puang maka to para urusan akhiratku puang tapancaji ka lalaku lalang malampu pada lalan na to ripuriota puang tenia tau pada tania lalan na tau ricacata puang sare kuang mengi to pada salama rilino nenia pada dilolongangi pamasena nenia pakamasena Allah taala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba wa arinal batila batila warzuqna jittaba tinaba Allahumma aslih lana dinina alladhi huwa asamtu amrana wa aslih lana dinina allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'adina wa ajal hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ajal mauta rahatan lana min kulli shar ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعلنا في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك الرؤوف الرحيم اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات الأحياء من والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله الله Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat